Assalomu alaykum juvonbur. Qechotana pudlayuxya. Turkiya davay. Chilizgiris muhmoxana. Qelhaytachum. Isa sadra. Viri hukumatu alizgiyar koджзвай. Чпилгудахи пикник. Ядахата мавлид дис мухманжада. Дизлайта и колах бейхабар тушер. Зазон дагустан дамаз. Асмахолде чпе фикердик ихти колахун кайдил хана. Закачуза билетарни хаикол халтавол качуна. Межлис лайта гзав зурботхано. Туркия давай вирилис гияр. Чилдуни кол сириндрик. Шпин гамару харик айна. Санол котхана шадвола изва. Айорди вояхакан чахибра чпич-чпиз кугонара извай. Чеп-чпих колзехтил тари из рахазвай. Клин мурадни межлисте. Туркия давай лизгияр. Чпин бицихрера шахири закатайла аллаха коктуун. Чау коктуун, муқавилер коктуун тер. Хиқо ярғаза қататани элқана инизхтуқу харса кастин машбуриаз исабзаван. Қе илизги хрерин арадалай. Межлистов İzmir'de, Bilek'te, Ankara'da, İstanbul'da Vamasa çaxi şehirde Muhmaniyaz Çep çaxi kanva çpin Dide bu bodin çilev Gızaftir lizgiyar xtana Selam dağla, Dağıstan'da var şimdi Abona var Bir daha selam dağla Bir ayar Sara Köxürüz qepere xürü salam arsa Selam arkurar, bir daha selam dağla Maşallah Salam arsa küda hoşta veririz Selam söyle, çok selam söyle. Selam dağla, hani var bir dağ. Ay sakı Vasha Şimdi piknik ya. Yine sana sala sadrayı kaçacağız şu. İksa atamayız. Sakı Mat pikniktiz da hoşta da muhman ağıcı köz güzel Baş. İnşallah. Сапатақай қуғынрыз кликзазы фикір зава. Чна чидагустадани ярғал патарал хатма чиватан ахлияр котна ихти қуғынрыз кита гзав қысанжда. Час аво шарвили угдайт орлай. Сувар амма ана Қытай мухманар чкадалалай. Музыкаден воеколерин устаден яратмышрыз патақай кликза. Иналахайта чпи иштираксава. Хадла иннех Мадзасы колах атана. Вири кугунра хызан лугна иштирик сала. Боя чпина ел аргалаз. Хызан арсанал, боя хюре арсанал. Зачизм гзов хсан фикире. Аллах тигана ихти суарчна Дагустан даута. Чнанис Турция дайна. Са хызан диз махмам Елизавета.
Hazır mıyız? Başla! Yarışçılar girelim ya, çekiyor aradı. Çek! Çek! Evet, çek ayağını koydu. Çek ayağını koydu, sürecinden çekiyor. Evet, ayağını. Evet, iki kardeşin çekişmeli müsabakasını seyrediyoruz. Hadi uşaklar çekin. Evet, tebrik ederiz. Büyük bir çekişmeli müsabakanın sonunda yukarıki ekip kazandı. Evet çocuklar. Evet. Burada babalıklar var, rakip arıyorlar. Yoksa bize yan bakan diyorlar. Evet, yan bakanlar geçsin lütfen. Çocuklar sahneye boşaltalım. Çocuklar başla! Evet, aşağı gibi tebrik ediyoruz. Evet, şampiyonlar oynasın. Biraz şapka verelim kendilerine. Bu arada promosyon ürünleriyle bizi... Ve Çelmi'ye çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri promosyon ürünlerinin dolayı. Evet, hazır mıyız? Bayanlar. 3, 2, 1, başla! Evet, asıl denizciler burada. Başlarken güzeller başta çıkıyor. Evet, evet, evet. Tebrik ediyoruz. Öncelikle medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca birinci olduklarından dolayı tebrik ediyoruz. Evet. Evet. Kızım biri önden gidiyor. Evet, kızlar yarışmasında birincimiz devam ediyor. En büyük çocuk burada. Enişte, bu kız hiç çevirmemiş, bu da çevirsin. Enişte, enişte. Mücahit Bey, bak o çocuk hiç çevirmemiş, o da bir çevirsin. Tamam mı? Kim birinci oldu? Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Evet, gel buraya. Hemen koşarak. Çak bir tane. Oo, elim acıdı. Bu arada Lezgi Yıldızları sahnenin arkasında toplanan hocanız sizi çağırıyor. Lezgi Yıldızları sahnenin arkasına gelsin. Lezgi Yıldızları oyuncuları sahnenin arkasına gelsin, hocaları çağırıyor. Hazır mıyız? Başla. Bu profesyonel olmuş artık bu işte. Sen bir tur daha at Murat. Murat sen bir tur daha. Саламатся, Лезгирис. Dağıstan da var Lezgiri, salamатça. Selamun aleyküm. Hoş geldin Eski, hoş geldin. Sağ koy, sağ koy. Oo, Eski geldi. Allah'a emanet olun.
Salam arça lizgeriz. Dağusta da lizgeriz. Verdas dezgiriz. Sakhoy. Emoji çiza. Lahko. Nurullah Afacay. Çakı say insan ya. Lezgiyaz. Çava sakhoy. Sara. Allah tıxıyor lizgiya hina vatanı. Salam aleyküm. Selamünaleyküm. Исуардин манна хакане анжахсы қылеровун воя хунаровун туш. Хадла инеқ велих легко ешхан вақ жибро джихил рис тарих дикай ихтил таризва. Ин Аллахайта Мехмед Халуди тарих дикай секури ихтилт нюна ва хакане ада инал коткан валис гирис чал кодар тидавол эвергана. Kalkunar kuray, daha kısa, daha iyer ikti hareketer, avı ikti meclis arkadaşını nasip olur alozda. Yine çıkırı kuruluş, yani çıkır inal mus atanı mus atsoknuğa hama tamına çizvaç sadazni. Kayıdırana vaç, çal çizvasa kolakava azurni vücut vişni قد لها يسوس شيخ شاملها teslim kayıtla kuluk hana Dağıstan'da göç harikatımız var. Ki internetteki kelime var 93 harbili hıza 1876-77 Yisarava harba o 93 harbi. Hacı var zaten olmaz ama yine göçer 1860'da katılım vardı göre sa göç suvatsız fidaç. Çaz İba daha bile kurulmuşken vacısı ama yine kayıt avaç. Ha, İkhör kurulmuşken idla kulakçına Kısa Fatih Burkhanu Juvan kültür, folklor, tünar, konar, marek atapur Virkhan ama çal kadar izgat onu gari. İçal kadro kısa mevzusa. Çal kadar değil. Çal kadrını sebep arni en sefte Kıtsela evlenmiş konu yani hırı kıtsela pata Türkiye evlenmişiz. Dediz Türkçe çizvekine ayalarını Türkçe aldıra hazgatımız var. Hatta kulakhandı
Felerani çalaki çalaldıra kazmaççu. Mektep reken o Türkçe aldı ya. Sadne ida internet, telefon, televizyon adamava cehiler veri idalde meşgul ke ilakti. Mecburen bir de Türk çalışacağız. Hagna egek zayarız juan çalışacağız maç. Çal huyun gerekli. Saç alsa insanla her bakıyor. İmaçı atak bari çal huyuk, çil huyuk, kol huyuk lozva. Kes bir tas Allah te kuvvet koy. Evlad rizni çal çiro nasip koy. Güle ilk ola kal yüce vadiz atamayan ilgilenmiş kok. Hayal riz çal çira. İmkıza mühimsiz zaten.
Evet, Lezgi Yıldızlar'la çok büyük bir alkış daha. Tekrar. Çok teşekkür ederiz Lezgi Yıldızlar'a. Lezgi Yıldızlar'a 2017 yılından beri çalışmalarına devam ediyor. Boğaz kana. Eh. Пожалуй, на этом закончилось мое путешествие. В конце этого фильма я хотел бы поблагодарить всех тех, кто мне помог организовать эту поездку. В первую очередь это, конечно же, Асмахалу и Рамазахалу, которые меня пригласили, которые организовали мне вот этот чудесный тур по лезгинским селам в Турции. Огромное спасибо Фатихалу, который предоставил мне жилье и на протяжении всех 3-4 дней, что я был в Турции, сопровождал меня, возил меня по всем пунктам, которые я планировал посетить. Отправляясь в дорогу, мне пожелали удачи. В администрацию Монастырского района было передано очень много интересного нашим турецким друзьям. Я, в частности, привез книги на лезгинском языке, привез интересные подарки. Кроме того, финансовую поддержку мне оказали друзья, которые во всем меня поддерживают. Это и Медиамаркет, магазин электроники, это медицинский центр Югмед, это свадебный салон Санторини. Всем огромное спасибо. Думаю, с вашей поддержкой мы попробуем объехать всех лезгин, которые проживают во всех концах нашей необъятной планеты. Всем огромное спасибо, всем удачи, всем пока.